محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده وصفيه ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة جماعة. Bugünkü cuma namazını okuymun dep жақсы ниетте үйден қадам шелтеп келген әрбір қадамыңыздарга Аллах Таалам сауапты жазган болсун жана әрбір қадамыңыздардын себебинен Аллах Таала күнөөлөрдү кечирген болсун. Бүгүнкү жума баяныбыздын темасы садаканын фазилети тууралуу болот. Иншаллах. Бул тууралуу хадиске кайрыла турган болсок, عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال الصلاة عماد الإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب والصدقة شيء عجيب. Abu Zar Ghaffari radıyallahu anhu bunday dep aytты. Namaz bu İslam'dın türkügü. Hayanıcı. Cihad anın amaldın çoksu. Was emes sadaka olsa bol suhtana turgan amal. Suhtana turgan nerse. Sadaka bu suhtana turgan nerse. Sadaka bu suhtana turgan nerse dep 3 jol kaytılır. وَسُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ Oşul mezgilde suraldı, oroza turaldı. Oroza turaldı. Aytты, kurbatın valaysa hunake fadl. Bu oroza degen bu жақсы нәрсе bunday. Bu Allah'a жақындығының bir sebebi yok. Andan artığı bu. Sadakadan artıqırağı emas. Şunday dep turdu. Qeyla fa ayyu sadaqat afdal. Oşonda suraldı. Qaysı sadaqa abdelroq? Qala aktsaruha wa akbaruha. Sadaqanın çoğu dağı жақсы, kichkinesi dağı жақсы, көбүрөгү dağı жақсы. Göğrağı jana çoğurağı жақсы. Summa qara'a. Andan keyin uşu ayatты okudu. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizler iyilikке жетпейсиңер. Жақсылыққа жетпейсиңер. Өзүңөр жақсы көргөн нерсени бермеңер. Özüңөргө жаккан нерсени, өзүңөр сүйгөн нерсени бербей сайын силер ийгиликке жетпейсиңер. Ali İmran suresi 92. Qeyla faman lam yakun indahu. Eğer anda özüne öte жақсы көргөн нерсеси жок болсочу, ona fa'fu mal, anda болсо ашыкча малынан берсин. Yani yatasaddaku bi fadli mal. Malının, mal mülkünün aşkçasını versin. Qeyla faman lam yakun indahu mal. Demek al adamlarda şuna bir adamlar. Mal yok bolsa-çı. Al emneni ver. Emnesini beret dese fa'fu ta'amin anday bolsa
тамақ берсін жоқ деген. Егетеден бар ғой мына. Сіне жіп шығарып, үйге бір 4-5 адам шақырып, чай беріп қойып. Жоқ деген осында. Фаман лам якун амдаху. Егер анда оғадағы құдіреті жетпесечі, 4-5 адамға чай бере албай тұрған деңгейде болса қандай алады? Ала юайину би кувватихи, андай болса жоқ дегенде өзінің күшіменен бір адамға жардам беріп қойсын. Фаман лам яфал, эми анда кылбай болсачы, күчүменен да барып жардам бере албайт. Анда эмне кылыш керек? Кала аттакун нара бишакты тамрот. Ал дозоктон сактансын, bir жарты хурманын себебинен да. Айтқанда bir жарты хурманын дагы болса дагы ихсан кылып, садака кылып, сондан жеп коёбуз. Берип, ол садаканы коюш керек экен. Жана ошол нерсе тозоктун үстүнөн бизди сактайт экен. Кайла фаман лам яфал. Эгер ошол жарты хурманы дагы бергенге кудурети жетпесе эмне кылат? Yakuffu nafsahu, yani la yuzlimun nas. Hatta aytkanda özünün nafsısın tıyсын. Бирөөгө жакшылыгы тийбей атабы, анда жамандыгы тийбесин. Жок дегенде жамандыгы тийбесин. Бирөөгө зыянын тийгизбесин, өзүн сактасын. Деп Абу Зар Гафари разияллаху анху айтқан. Хикаяда келет, bir бай адам сатып ооруп. Ушундай bir ооруйт, ооруганда анын дабасын ичеден таппай, издеп келіп анын акыры bir алымга жүргөн. Дарысын ич таппай ата. Эмне кылайлы деп келгенде агым айтат. Сенин атаң эмне кылат? Эмнени жакшы көрөт? Ошо ооруган атам, ооруп жаткан атам. Эмнени жакшы көрөт? Десе bir төөсү бар эле, ошо төөнү өтө каты жакшы көрөт. Ошо төөнү алып чыгат. Сарайдан алып чыгат да, алып сойдуруп, этин таркатып. Кембагалдарга, жесирлерге бардыгына таркатып берет. Мәселе шуда. Жана алып ооруган адам айыгып. Эми мындай окуялар бүгүнкү күндө деле кездешип атат. Мисалга баланы реанимацияга түшүп калды, эмне кылат? Деп келгендер көп. Эже мында ооруп жатат, эмне кылайын? Авал ооруак болуп атат, эмне кылайын? Кээ биркилер жатып калып баса албай калгандар бар. Ошол учурда bir койдун башына алып туруп, этин апарып таркатып бере турган болсоңуздар, Allah'a tavakkal деп, Allah'ın жолуна деп, Allah'ın разылыгы үчүн деп, чын деди. Анын натыйжасын өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Себеп анын натыйжасын өзүңүздүн көзүңүз менен көрүп келатабыз да. Эне өз раматылык ооруп жатып калган мезгилде bir күн үйдөн атабыз раматылык айтканда бар, неме кылган. Союгладагы, айылдагы колунда жокторго берип койгон. Ошол менен баса албай калган энебиз 2 күндөн кийин басып кетти. Бул нерсени өзүбүздүн башыбыздан өткөргөнбүз.
Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan as-sadaqatu tarudul bala ve tuzidul umra. Sadaka bu ömürdü uzartat, baleni kaytarat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan жалған aytkan emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ardayın çinçin bolgan. Peygamberimizдің sözüne sizmen biz işenişimiz. An Ebu Derda radıyallahu teala anhu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle ma طلعت شمس إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان وإنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وملكان يناديان اللهم عجل لممسك ما له خلفا وعجل لممسك ما له تلفا. Abu Darda radıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday dep aytkan deydi. Gün çıkıp atkan mezgilde iki perişte gelip turup kırkırat. Al iki periştenin günün ins menen cins ukbayt kalgan bardır. Adamlar menen cinler ukbayt kalgan bar oluşur. Munday deydi. O adamlar, sizler Rabbingerge jakında kılar. Özüңөрдү Rabbingerge jakındatkılar. Köp bolup az bolgandan көрө az bolup жетиштүү болгону жакшыраак болот. Jana da aytat. O Allah'ım, kim özünün malından bergen bolsa al adamga tezirek orduna kayra bergin. Kimdegim berbe garmak bolgan bolsa tezirek anın malın jok kılgın dep dua kılып. Bergende siz menen biz azayıp kalat emez. İnşallah Allah'ın boyut biletlep durup işenip ön berişimiz. Bu turabı sahabaların yaşosunda uşunda bolgon Fatima enemiz Peygamberimizдің kızı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ayağı katı oğurup kalgan mezgilinde Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gelip dağı suraydı. O Fatima sizge ne oldu? Biraz Allah'dan ahval götürüne oğurur. Anday olsa siz emneni kalbaysınız. Ömrünüz emneni kalbaydı. Emni alıp gelip verir. Dese anardı kalaydı. Ömrüm anar jegini kalıyor. Anar oldu. Anan ordunan turat, köçüge çıgat, kapçığın kararsa akça jok. Anan bazarga barat, bazarga barıp Boldu. O şey mi? biröөнүн жүгүн bir жака апарып жеткирип берет. Жеткирип берип ошонун акысына bir dana ana. Bir dana aldı. Anam onарды alıp jolda keletse жолдун четинде bir aksakal kamina жаткан. Oğur. Yani var. O aksakal avamımız kanday. Alhamdülillah jakşı. Allah'dan biraz neme geldi. Akval gelip Allah kino muman gelip buna oğur var. Oğrudan bu konu.
Siz emneni kalbaysınız. Göğülünüz emneni kalbaydı. Göğülünüz tabii siz emneni tatlıdınız. Emneni kalbap durasınız. Ana. Ana. Oğlunda oturgan ana. Kapçağında. Anı beri koysu. Ayağımız yakta Fatime'nin evde olur. Alda ana Allah. Bir koyun ne tamam olsun. Kur'an'da Duha suresinde bunday degen ayet var. Ağzı bilen فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Estağfurullah billah. Suruçunun kolun kuruk kaytarbağı var. Anı yönelemde kaytarıp salbağı var degen ayatta. Al o ayatta oynanıp dağı destek kuralım. Dağı aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kim Allah'ın razılığı içinde bir diverse Allah'dan Allah Teala o nesi duruyor de vermiyor. Dedi dağı. Ananın avat nimeye geldi? Aksakallar. Aksakallar cevap. Aksakalların avattağı cep osundu. Tutka turup edin. Allah'ın hükmünden, Allah'ın kalbasından aldığını ayırt edin. Ben yüğüne var. Yüğüne varıp, kuruk kolmayın geldim evimden. Gıdıvat olup, kalbine oturken buzdağıdan. Yüğüne gelse Fatime'niz turup al, yüğüne insanlar oturuyorum. Yütrisilik konuşlardan aktarıp geliniz kocalar. Siz gıcavat bolboğunuz, siz oylanboğunuz. Siz Cenab-ı Aksakalga ihsan kıldınız, sadaka kıldınız. Siz ağa verdiniz, Allah Teala mağa şifa verir. Ve durup o sol cadaydı. Keramatun lil avliyaya hakkun degen söz var. Bizden Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın işeniminde Volya vardı, kerimeti bu hakikat. Allah avliya Volya çekilmesinde Allah sahaba oldu. Allah eline olvatkan Allah'ın hükmünden, Allah'ın kanunundan, Allah'ın bildirgençe bilip durgan. Siz biz dualım nakıvetini göre almayız. Biroq Allah Teala siz bizning aramızda kimimizga ko'rsatib qo'ysa göre olmayız. Shunday sifatni Allah Teala anday solihalarga zo'rligini berib qo'yadi. G'aybiy ilm deb qo'yadi Allah. Fatime nefs aytat, siz verdiniz. O'sha siz bergan sebepten men ayıqdim deb turib Hazreti Ali radhiyallohu anhu aytilekten burada Fatime'nin özü aytdı. Hazreti Ali radhiyallohu anhu kuvandı. Allah'a şükür aytdı. Allah'a şükür aytkandan keyin eshik takıldap kaldı. Eshik takıldap kalganda eshikni açsa sevetli karmak, sevetin içinde 9 tane ananı salva alıp Salman Farsi radhiyallohu anhu oturgan. Hazreti Ali radhiyallohu anhu gelip Arap'tağı sevetli karası 9 tane ana. Yani Hazreti Salman radhiyallohu anhu aytat. O Salman, ne oldu? Daha bir anar kim o deydi? Daha bir anar kim o? Ayakta koydunuz. Bilip aldınız da şundan deyip sütünden alıp turup salt veredi. Bu yerde Allah'ın kerametini biliyor. Hazreti Ali radhiyallohu anh Peygamberimizden sözünde işendi. Kim bir dana bere turgan bolsa Allah Teala al adamga 10 dana. Uşul sözü işenip turup berdi. Hem men daha uşul men jana bugün ertemenen bir dana ana berdim ele 10 dana geliş kerek.
мен ошого таң калды деп туруп Салман Разияллаху айтат. Салман Разияллаху айткан, Hazreti Ali менин bir danаны бекитип койгонумду билеби экен, билбейби экен деп туруп сынап туруп алып барган. Demek bu okuyalardan aytуудан maksat sizin biz dağı sahabalar kanday işengen bolsa hadislerge. Sizin biz dağı oşonda işenip Kur'an'ga sahabalar kanday amal kılgan bolsa biz dağı oşonda amal kıla turgan bolsa tura jolda bolabыз. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل متعلق بأسأل الكعبة وهو يقول أسألك بحرمة هذا البيت أن تغفر لي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله سل بحرمتك فإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة هذا البيت. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin canından ötüp baratsaydı, bir kişi Kabe'nin materyalini karmağa alıp durup dua kılıyor. O Allah'ım beni şu Kabe'nin hurmatından beni geçirgin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin sözünü okup durup ayıttı. O Allah'ın pendesi, sen Kabe'ni vasile kılban, Kabe'ni ortaya salbayla koy. Kabe'nin orduna sen özünü ortaya sal. Antkeni bir momun pendenin derecesi Kabe'ye karamında cevaptır. Al bir şeyden. Ya Resulallah, inneli zenben azimen. O Allah'ın elçisi, ben özümü ortaya salayım desem, ben günahım öter, oğur. Ben ulu günah adam. Hala, ama eden dedi. Sana başlasam soradı, sen günahın yok mu? Hangi günah desin? İnneli malem kethiren, ve inne maşiyeti kethiretun, ve inne hayli kethiretun, velakin الرجل إذا سألني شيئا من مالي فكأن شعلة من النار تخرج من وجهه. O Allah'ın elçisi benim günahım uşunday, benim mal dünyam, baylığım öte köp. Biroq oşağa jarasha benim kabullarım, benim maksatlarım da kıldı. Ben planlarım da kıldı. Kaçan bir adam benim sinekey binnese suray turgan bolsa, anda ele men ottun çoğunday ele olup turup yüzümden usunda jalım çak. Açуулana. Menen bir müdüge suru odatta boğa açuum gelir. Bir gün gelmestin. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tanahha anni ya fasik. Turcağın menen o fasik dedi. La tuhrikni binarika. Sen beni de güdür salman özümün. Otun beni. Vellezî nefsi biyedihi lev sumta alfa amin ve sallayta alfa amin summa mitte laimen le ekubbekallahu finnâr. Benim canım kolunda olan zatqa kasam, eğer sen 1000 yıl oruca tutsan, 1000 yıl namaz okusan, ondan keyin uşunday avalda öyle turgan bolsa, uşunday avalda bolsa, uşunday saram ahvalında ölüp kete turgan bolsa, Allah Teala seni bari bozu kasar. أما علمت أن
innel la'ma minel küfri. Yok sen bilgin, albatta bu sarangdık, bermeslik bu kafirliktan. Vel küfrü finnâr, yani kafirlik bu bozukluğu olur. Ve sahavatü minel iman, bileşendik bu imandan. Vel imanu fil cennet. İman bu değişti olur. Dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz menimiz kimdir biroğu, kaysi bir jakınlarımız vardır, kaysi bir koşnalarımız vardır, kaysi bir tuğanlarımız vardır, kaysi bir dostlarımız vardır. Yardımga muhtaç, okuyayım degen bir studentlerimiz vardır. Okutma. Bir oku kurallarına muhtaç, bir namga muhtaç. Allah'ı surat bastan bergenge hareket kılışın için. Surat bastı. Cevap olsa sizin bir kaysi bir jakınınız, tuğan urug'unuzun arasında bir jakınınız var. Tuğan urug'da bir jalgız bir bay çıkıp kaladi. Köpçülük elin arasında oşunlar. Oşo bay kembagalдардын карагында милдет. Şeriat boyunca. Kembagal tuğanlarına aragınga mилдет. Kalgan tuğan urug'udagı bolunda var. Tagabыз, çöğüsü, avabız, arayıp bizi bağat etsin, jatıp alsın degen söz emes bu. Hareket kılat, hareket kılıp atıp dagı, bolbay atsa, kıynap atsa, ağa koldan gelişince arap koyuş керек, өлбөгүдөй кылып. Ağa 10.000 so'mlukka palto atıp berсеңиз да 1000 so'mluk секонд хендтен болсо да алып барып туруп кийдирип коюш керек ушул. Эртеге суукта тоңуп өлүп кала турган болсо кийими жок болот. Андай сиз мойнуңузда күнөөкөр боюнча кетесиз. Эми ачкачылыктан өлө турган бизде Кудайга шүгүр андай адам жок. Андай болбосо деле керек. Ачкачылыктан өлдүм деген жок адам. Алхамдулилlah бардыгыбызда азыр токтулуктан өлүп атат. Силер күнүс кыла турган болсо эле болду. Пахрамны бирөө кара турган болсоң өчүр. 10 өлүктү бирөө бар 3-4 өлүккө бир Кур'ан окуганга туура келип калып атат кеде. Жайында. Бул бардыгы туура эмес тамактангандыктан, бардык жей бергендиктен, ылгабастан дегендиктен. Сиз менен бизде алхамдулилlah токчулук. Бул сөздөр жана айтып атканыбызды ар бир адам аракет кылсын, аракет кылгандан кийин дагы болбой кыйналып аткан болсо, баары жардам бериш, өлбөгүдөй кылып карап туруш керек. Анан bir günah işe girip getip kalbasın деп караш керек. Жокчулуктун айынан уурулук кылбасын. Жокчулуктун айынан зына кылып кетип калбасын. Фаланча кыз деп туруп туган урукту дагы колунда барлары карашы керек. Милдет. Анан дагы урматтуу жамаат, сиз менен бизде барлығы алхамдулилlah шүгүр жоқ дегенде жаш баланындагы немесин аба ырайын десе погодасын 20-сын өзгөртпөйт негизи. Садикке барган балаңыз деле бир күн шоколад жебей койсо, же болбосо чупа-чуп жебей кое турган болсо, негизи эчтеке болбойт да. Эми ошол мына биз мешитибиздин алдында ноябрдан бери колдон келишинче аракет кылып атабыз, айтып атабыз, деп атабыз, эми жамаатка, колунда барларга дагы айтып атабыз. Колдон келишинче неме кылып койсун, яксан кылыңыздар, топко ээ болуңуздар. Бул бизге эмес, же болбосо биздин тууган уругубузга дагы, башка дагы мешит кызматкерлерине эмес. Мен өзүмдүн намаз окуй турган жерим ысык. Эң төрдү. Каалаганда төшөк салып окуй берем. Сыртта калган, кечигип келген бар, мусафир адамдар бар. Сыртта отурган жамаат суукта үшүп калбасын, карда калбасын, жамгырда калбасын деген максатта эртеге жай келсе Саратанда
күн ысыкта кыйналбас, ошол жамаатыбыздын өзүнө гана жакшы болсун деген максатта чыгарган эме кылып атабыз. Эмес уруп аракет кылып атабыз. Эми ушул нерсени көпчүлүк эл колдон келишинче жардам барынча жогалынча эле кылыпчы. 20 сомдон ар жума берип коюп турган болсо эч ким эчтеке болбойт. Балдар барбы калтайы айландырган? Барыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аллах Таала барыбыздын кылган ихсандарыбызды кабыл кылсын. Аллах субханаху ва таала барыбыздын кулдулуктерибизди ачсын. Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын жүрөгүбүзгө, динге, исламга, элибиздин пайдасы үчүн büyügön жакшы ой пикирлерди жайгаштырып, Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды элге журтка пайдалуу инсандардан кылсын. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды чыныгы пенделердин катарында кылып, Аллах Таала бардыгыбызды ибадатынан алыс кылбасын. Амин. Allah razı olsun. Korgon ayında 60-60 yaşoçulardagı alып кетип беришиптир. Ушундай эле мына дуа талаптардан Assalamu alaikum damla. Келинчегим үстүнө катуу ооруп жатат. Ишим жүрүшпөй кыйналып жатабыз. Келинчегим айык кетүүсү үчүн жамааттан дуа окуп коюңуз. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кылган ихсан кылуучуларына Аллах Таала кылган ихсандарын кабыл кылышына себеп болсун. Ооруп жатып дуа талап болгон bir toğundağın oğullarına şifayı kamil versin. Ошондой эле 5 вакыт намазга жана ушу жума намазына келип жамаатта дуа талап кылып өтөбүздүн кандай бир ар бирибиздин жүрөгүбүздөгү Аллахтан сурай турган муктаждыктарыбыз болгон болсо, Аллах Таала бардыгыбыздын муктаждыктарыбызды аткарып, Аллах субханаху ва таала өзүнүн рахматын, өзүнүн сакинасынан жаадырган болсун. Амин. Odan aytıyoruz.